الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kasih hatiranan, alhamdulillah, yari nakita mo na isa mawakti ni waktu puas maghrib serta yari nambuk anak nakatibaw ka to taniho insi ini masing-masing nangangaji Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah ta'ala mudah-mudahan nambuk anak ini amuin hasilnya in miyaksudnya insyaallah ta'ala masing nangangaji na abiyayaon yari siya di Mercado Patum waktu ini dahil mga ini mapatot na to jagahan upaya kita ni makahampit din sa rayaw-rayaw nikmat ng Allah subhanahu wa ta'ala muna nikmat pag-agama at mawakat kita ni mapakanan pagkasupuan na to at magpalubay tukbalubay ng mga wayroon na rugaying dahingkan Sheikh Al-Amin po wal yatafaddal siya na to po. Pwede ka to na? Dupunan lubag po minsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah المتوحد بالعظمة والجلال المتصف بصفات الكمال المنزه عن الأشباه والأمثال أحمده سبحانه وأشكره شكرا يزيد النعم ويحفظها من الزوال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أنقذه الله به من الضلال وهدى إلى أشرف الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه والآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. وأسين سنغليت ابن سمبمجي فالله سبحانه وتعالى dengan sawab yan mga miyulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala pagkain masay ni masa on na rin mga kaibanan kamusliman lando limamma impanghalgain nila sin ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala serta limamma in panglagguin nila patungod sin ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala na kagunahan sin kita niyo dumihil bulansang muna paginhawaran sin kami latun na matun kaniyo amuin mangindahi pahikakusog na to pumasil manuntut dumungog sin ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala akarna in pagpanuntut ilmu nakalando in halga niya iban nakalando in kalagguan niya iban nakalaggo in kalabihan niya sa na bisang pasabya diin in kahalgaan ibang kalabihan sin pagpangadji bang nato di kaingatan in kahalgaan iba sing kalabihan niya in kamawmuhan di kita niyo maingat manghalga ikan niya di nga sawab yan kagunahan na to kaingatan in kahalgaan niya iba sing kalabihan niya supaya kita niyo maingat manghalga ikan niya di nga sawab yan in mga sahabat na kauna ano lang din panghalgain nila sin ilmu sin Allah mga ulama na kauna magtawaf sila sin dunya amaksud sadya hapaghasilan sin ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala asawab sin kaingatan nila yung kalabihan kaingatan nila yung kahalgaan sin ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat akarna in kalabihan sin pagpangadji ang katun sin Allah in darajat sin mga sila nang halgai nanununtut sin ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala di nga sawab yan kaya bayta Imam Ahmad ibn Hanbal hamusnad niya damik yan hi Abu Dawud ha sunan niya
demikian Imam Tirmidzi rahimahullah jami' niya dan kan Kathir ibn Qais qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم kumawa kita ni hambu kisah serta hadis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam in hambu waktu long sin Qais ibnu Qais hambu waktu long nga naglilingkod ako sin Abu Darda ang masjid sin Dimash bimana rito ha Syria sakali di matungin ang buok usog daing ha Madina sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang panamong panya tiyawagin Abu Darda inaki niya ya Abu Darda di matung ako long nga ring ha hula sin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hasawab sin hadith diungog ko hawak to ako ha Madina diungog kinhambuk hadith nagsuy-suy katungod pa hadith sin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di nga sawab yan di matung ako marikay laong ka na sin Abu Darda ama jita bihaja qala la qala ama jita litijara laong ka na sin Abu Darda adakala miyari ka pa Dimashq mari pa Syria daing hawla sin Nabi harap mari pa Syria adakala miyari ka hasawab sin aun hajat mo atawakan hamaksud si magusaha ka mari laong kanya sin ang bukosogin ni la bukol long yung miyaksud kumyari pa Dimashq mari pa Syria hamaksud magusaha tawakan hamaksud sin parihasan dunia sa miyari ako hawak hasawab sin ang buk hadith diungog ko mawaya ako siguruhon kumawa ako li'uluwil as-isnad long sin mga sila mag-ilmul hadith kita mimbiya panghalga isin mga ulama na kauna in layo sin hula sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amunin tiulak niya madto pa Syria hasawab sadya sinambuk hadith mawaya niya kadungugan di nga puunan daing kan Abu Darda di payad to kaingatan bangunin siya katan niya harap madto pa Syria sumasa na kaunta sumasa na ka sapi ataw kan sumasa na ka uno-uno na rin ha mga binatang siya katan niya adakala nagpanaw pa dakala long si mga ulamin siya katan niya amuin binatang malamman na sasakit di ta kay ngatingatan di bukon na kita atin ni awam sin hula Arab anaway masu bisan sadyan halom kita sa sakatan sarta wayro na aircon sin siya katan ta anaway masu di kita agad makatahan biya di ni mga ulama na kauna daing hawla sin Nabi timulak madto pa Syria hasawab sadya sinambuk hadith panghalga inila sin hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa imakaajib hamasay ni nagaalop na tawd sin ilmo ha mga Facebook tawd sin ka madrasa nalam sin sambuanga sa kulang inang halgai dumatong matupa madras nang halgai hamaksud mga ji manuntut sin ilmo sin Allahu subhanahu wa ta'ala in ding ha mga sawab kaya dihil halga sinambuk usugin di matong matukan Abu Darda hasawab sin hadith diungog niya nagdara upat kalabihan kahalgaan hadith ding Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam in manusia dimihil kahalgaan sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala manunjo kiyadto pa in Allah mabaya niya dihilan kalabihan kahalgaan pahala in taunan nuntut ilmu yan long sin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadith niya may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din isiyo yung kawayaan sin Allah dihilan niya karayawan in hambuk ipon ni yufaqihu fid din tunyukan niya impapahatihon niya sin ilmu sin agam niya ay bimana in mafhum sin hadith ana makabuka bangin Allah di na mawaya dumihil karayawan pahambuk ipon di niya na tawfiqan tunyukan impapangadyoon niya in papahatihon niya sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala akar na bangin Allah lima sa pahambuk ipon pangilaham min Allah mala sa kaniya bangin nambuk ipon niya nanununtut ilmu nangangadji sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala bima na inta wala na nangangadji wala na nanuntut ilmu
manunjo ki pa in Allah di malasa kaniya way baya sin Allah di mihil kaniya karayawan. In deng ha mga hadith amo in miyaksud sinambuk usog matto ka na Abu Darda nagdara sa kalabihan upat in taud hadita na masagbot katan sagbuton ta in dua patu bihan. Ikaisa niya lungsin Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. In deng ha mga panagnaan kalabihan amo in mahinang bulan sang kato ikakusog na to manuntut manghal ka isin ilmo sin Allah kabtangan sin Nabi. In aki hisiyo-siyo in gimwa deng halom simbay ni hamaksud mangadji sin ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Akaibanan sang halallahu bihi tariqan ilal jannah ay bimakna in tarik dun hay nilong si mga ulama in dan sing kita nyo maun patampat pagpapangadjian in tarik dun hay ni nabahagi nagdua tarikun hissi iban sin tarikun ma'nawi in tao na ngadji gimo areng halom simbay niya imarap pa madrasa imbihad to nakaagad siya kalabihan ini atawa kan tao halom simbay niya di murungog siya simpangadjian ha mga muhadara ha mga Facebook besin sa pantun bihay ni makaagad dasab sila ring hambuk deng ha mga nanununtut sin ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Di nga sawab yan in tao gimo ring hawayan niya himarap pa madras iban sin tao halom simbay na wala gimo ring halom simbay sa di murungog sin mga muhadara nasihat sin mga ulama nakaagad dasab sila deng ha mga jumlahan sin mga sila nakahasil sin kalabyan hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paluhayon kanila sin Allah indan nila palam sin sulka. In doon hay nilong sin mga ulama hakabtangan sin Nabi man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman atawakan hakaibanan hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaltamisu fihi ilman in ilm doon hay ni nakira siya. In ilm dun hay ni ilman nakira bimakna uno-uno na ilmu wala biya tabang uno ilmu yung pangadjiun mo supaya ko makaagad makahasil sin kalabihan idihil sin Allah ang mga sila nangangadji sa dun hay ni ilman nakira imaksud sin nakira ay bimakna sumasa na ka ilmu tauhid ilmu fiqh ilmu hadith ilmu tafsir ilmu Quran uno-uno na lang mga ilmu sin Allah piyangadji mo makaagad ko rin ha mga jumlahan ataw kan jumlahan sin mga sila makahasil sin kalabihan sin ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hindi ha mga sawab ang kanya kiralong sin mga ulama ilman di da magguna in Allahu subhanahu wa ta'ala mataud na ka iwan sin tiyo inahasil mo nakapaham kayo sin wala magpahalada kita akarna wala biyutang in pahala hataud sadya sin nahasil mo ataw kan nakapaham iwan sin way wala nagyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam makahasil da sing kalabihan sim pagpangadya mo rin nakahati wan sinway makaagad da sila ring ha mga jumlahan makahasil sin ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In pagpangadya dun hay ni in man dun hay ni man salaka tarikan wala sadya tiyutat ha mga bata-bata atawakan ha mga malaas atawakan ha babae ban sinusog sa dun hay ni usog iban sin babae maas iban sin bata kakunahanin suway sila mga di supaya lumuhay kanila indan nila palam sin sulga sin Allahu subhanahu wa ta'ala akarna na wala tiyo puting pagpangadya mga sila bata-bata maas bata suway kita yung mga di akarna in mga ulama na kauna malaas na sila nangadya sila biyan na kanda Imam Kisai kanda Imam Ahmad ibn Hanbal nahinang sila alim dakula sin dunya nahinang alim dakula sin dunya bisan long ta malaas na sila nangadya sa wala nahinangin pagkalaas nila kaya pagang sin pagpangadya nila in Abu Bakar in Umar hawak to sila nangadya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam malaas na sila in Ali radhiyallahu anhu nangadji siya hawak to siya bata-bata pa atin yung pagpangadji la ya'rifu sinnan in ilmu la ya'rifu sinnan di mag-atud in
Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban sin ilmu, di siya magkita. Malaas na kayo sin bata-bata. At kala siya nangadji, hakar na sin Allah, makaagad siya ding mga makahasil sin kalabihan masagbutin niya. Ikaisa niya kalabihan, paluhayon sin Allah. Indan nila palam sin sulka. Akar na long sin mga ulama, ridwanullahi alaihim, impagsud palam sin sulka, tiyuput sa jaha ilmu. Unim maksud, di imano siya makasud palam sin sulka, sahingga way doon ilmu doon kaniya. Sahingga way doon ilmu doon kaniya. May tabihad to. Akar na long sin mga ulama, anabiya din yung kaingat na magsambahayang. Biya din yung kaingat sing kita manawhin. Biya din yung kaingat na magbasa. Bang kita din mga jit. Dahil nga sawab yan. In tao nag-ibadat wala niya liyaway ring ha ilmu. Tanto di tay maunsin Allah. Di siya makasud palam sin sulka. Akar na hapagsud palam sin sulka. Kagunahan sing kita nyo. Awang pangingat sing kita nyo. Di makajari sumaksi kita nyo. Pa Allah haway roong pangingat na to. In sumaksi na sadya kita nyo, la ilaha illallah, haway roong pangingat sing kita nyo hang sulago noon. Akar na, di makajari sumaksi. Pahambuok tao siyak siya mo, hadi mong kaingatan. Labya diin na, in sumaksi ikaw. Pa katunggal sin Allah, haway roong pangingat sin ikaw, pahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Akar na in tao nagsambahayang, in tao nagpuasa, in tao naghadji, away roong ilmo niya. Away roong pangingat niya tungod madto. Anaritay mo ning paghadji niya, in pagpuasa niya. Di nga sawab yan, in tao makasud palam sin sulka, among mga sila nag-iibadat. Naku, numasayin pag-ibadat, in suwayaw na ilmo niya. In tao nag-ibadat, wayron ilmo, wala timinggil in pag-ibadat niya. Laway rin nga ilmo sin Allah, imbihat turagbus hantang sin pag-ibadat, di tayo mausin Allah. Kung siya matayma, in suway saya agaran sin pangingat, ilmo sin Allah, iban sin nabi niya, amuin kaya ading ha Quran iban sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In ding ha mga kalabihan ni karwa siyagbut ha hadith amuin hadith kaya tahi Abu Darda inaki wa innal malaikata latadha ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. In ding ha mga kalabihan sin nangadji ikaisa niya paluhayon sin Allah indan nila palam sin suluka. Atawakan paluhayon sin Allah indan nila bangbiya din sila humasil sin ilmu sin Allah. In ikarwa niya at tinakalabihan sa wunal to di malaikat long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam itaktak sing ka malaikatan impikpik nila hamanga sila nangangadji ridan bilang lasa nila hasawab hauno-uno hinang hasawab sin pagpangadji nila hasawab sin paghasil sin mga sila nangangadji. Doon hay nilong sin mga ulama ridwanullahi alaihim ana malaikat itaktakin pikpik nila. In ajni harun hay nilong sin mga ulama na mataw dakwal at tawakan tafasir sin mga ulama tungod mari. Long sin kaibanan imaksud long nga sin litadha ajnihataha imaksud doon hay ni ay bimana kinaya ang istighfar. Itaktak si mga malaikat impikpik nila, imana bilang panglagguin nila ang mga sila nangangadji at tawakan. Lungsing kaiwanan ulama, ang kantiyak tasing ka malaikat ang impikpik nila, kinayatan anil istighfar. Bilang pangayuin nila istighfar, kaampunan ha mga sila nangangadji. At niya malaikat yung mga ikay mo kaampunan. Anapila na sadyay malaikat, di ta kaingatan. Way makaingat sintaw si malaikat. Katan si malaikat, wala tiyot at hadith ni bang pila malaikat yung mga kay mong kaampunan. Hambuok na ka, dua na ka, Jibril, Mika, wala tiyot at bimana. Longsing kaiwanan muhaddithun, bimana katalong sing ka malaikatan, mga yu kay mong kaampunan, malaikat masuok pa Allah, amuyaun in, mga yu ka to kaampunan, ha mga pardusahan sing kita madto pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Di nga sawab yan, suway ini, may nang bulansang marikato, amun hikakusog na to, manuntut sin ilmu, sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikan ni mga malaikat. Ikaw na si mga malaikat, ana magtawaf sila. Maglawag sila si mga lugal, tampat, amuin, mga mano siya nagtitipon-tipon, hamaksud, di madawhat sin ilmu, sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to, ang pasila humarap madto pataas, magbayta, mag-report madto pa Allahu subhanahu wa ta'ala,
asawab sing kakahinang simang sila nangangadji deng asawab yan ampunon kanila sin Allah in pardusahan nila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na imasay ni ana magkakunahan kita niyo amuin mikingayo kita niyo kaampunan hasawab sin taud sin panasat marikato kignot ko hiwal sing kita pardusahan na sadya kakitaan ta karandanan in kakulang sin pag-ibadat ta in kalam masin iman ta in katanta ni kakunahan sing kita ni mag-istighfar ni mga yukato istighfar kaampunan pa Allahu subhanahu wa ta'ala ha mga kakulang sing kita niyo ha mga pardusahan sing kita niyo amunay malaikat ka malaikatan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In deng ha mga kalabihan ni kato pa tubtubon na to din di min fadail al-madhkura fi hadha al-hadith wa inna al-alim yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard hatta al-hitan fil ma. Indeng ha mga kalabihan si mga sila nga nangangadji mga yu kampo na ningkatansin sa barang hataas sin langit iban singkatansin sa barang hagin lupaan lamod din ha karakat-dakatan lamod din halom sin dagat iban sin hagin lupaan katantan sin binatang hagin lupaan binatang halom sin dagat mga yu kay mukampunan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Di nga sawab yan suway ni in kaingatan sing kita niyo kanan naman sing kita niyo may nang bulan sang kato hikakusog na to manuntut sin ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala katansin sa barang hataas sin langit isin sa barang hataas sin langit in malaikat in hurul in katan in sulga in narka in katantan sa barang hataas sin langit mga yukato kaampunan bangman ampunon sin Allah in pardusahan sin kita niyo hinda siyo in pangayon kaampunan in mga sila nangangadji nanununtut ilmu di murungog sin mga nasihat sin mga ulama timatayma sin mga nasihat sin mga ulama sin kita niyo. Bukod naman ingkatan sin sa barang hataas sin langit sambil hagin lupaan sambil hakadakat-dakatan pila na sadyan taud sin istalam sin dagat pila na sadya in binatang haw sing gumi katantan ini in sapi in manok in katantan mga yu ini atiniya kaampunan ha mga sila nangangadji timatayngog sin ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Di nga sawab yan inhantang sin mga sila malaikat atawakan si mga sila binatang mga yukam panon uno sagbutuningan na tambukang buhok in jawab di sa inhantang si mga binatang iban si mga jamadat mga yukato kampunan bisifa bisifa laway ring ha simud nila in hibungat tuod si mga binatang pa Allahu subhanahu wa ta'ala in mga sila yadto nanununtut ilmu biya singkabtangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala aparman niya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat kabtangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala fa'lam ingata sin sabunal tuod wayrun tuhab mapatut pagtag-ipunan hakasabunalan malain kanin Allah iban pangayo kaw kaampunan lidambik ha mga pardusahan mo walil mu'minin iban ha mga sila bariman dun hay nilaw sin mga ulama hawak to mga yu kaampunan in mga binatang in katansin sa barang halom sin dagat sa barang hagin lupaan iban sin sa barang hataas sin langit hawak to sila mga yu kaampunan unin hiyangad nila patuhan ya Allah ampuna in pardusahan sin mga sila dimurungog sin ilmu sin Allah sin mga nangangadji ha mga sila timatayma sin ilmu mo nangangadji himhati sin ilmu mo ya Allah bihatin hantang nila hawak to sila mga yu kaampunan pa Allahu subhanahu wa ta'ala akarna in mga binatang ana mag-istighfar sila manas biresab sila biakato haparman sin Allahu subhanahu wa ta'ala tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum in mga atin na binatang iban sin mga sila jamadat piapan dari sin Allah manas biresab sila patuhan tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin manasbi madto patuhan in kalangit-langitan iban singgumi iban na sin lamud kataan sin sa barang hataas singgumi iban sin langit hataas sin langit iban sin halom singgumi manas birasab madto kaniya mamudjire sab madto kaniya sumakawalaw sin Allah di no sadya kaingatan bang biya diin sila manasbi marikako amo yan
inding ha mga kalabihan biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati ko in kahinapusan amunain fadila atin na kahinapusan kahinapusan amun kalabihan amunin kalabihan ni kaupat dun hayni atin siyapan tun sin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inakiniya wa inna fadla al-alim ala al-abid ka fadli al-qamari laylatal badri ala sairil kawakib. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kalabihan in kawiddaan sinhambuk alim mun nakahati nanununtut nangangadji sin ilmu sin Allah kalabihan niya in kalabihan niya rin mga abid amun mga nagtag-ipon sa jaway dun ilmu iban sin mga sila taga ilmu taga panghati biasin sa pantun simbulan iban sin mga kabituunan bimana nakawiwidda in mga ulama ding mga sila ubad amuin mga sila nagtag-ipon patuhan sa mga way doon bisan ilmu doon kanila in siya para sin Nabi biasin sa pantun simbulan iban simbituon doon hay nilong sim mga ulama may wala siya butin suka asawab long sim mga ulama insahaya sin suka takapaso siya harapon insahaya simbulan sahaya sadya sa way nagdara paso way nagdara kamudaratan deng hasawab yan insa pantun sin ulama insahaya nila biasin sahaya simbulan dumagpagpakatantan padunya haway roon siya nagdara kamudaratan biasin sa pantun sin sahaya simbulan mari paginlupaan way nagdara kamudaratan sa sahaya sadya amuyad to ang kanin siya butun hay ni kamar in kita niyo mga milya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala kakunahan sin kita niyo in pakusukon na to in pagpangadji na to akar na in tao wala na nangadji wala na nanuntut sin ilmu sin Allah way roon na nanghalga isin ilmu sin Allah imbihat tumajul jana na siya hambuk agi sin hambuk sahabi Abu Darda akin niya kahinapusan kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban wala takun al-khamis fatuhlak. Long sin Abu Darda paon ng ginhawa waram mualim. Alim tao makaingat atawa kan mutaalliman atawa kan nangangadji atawa kan mustami'an atawa kan mangdurungog-dungog sim mga patumtum sim mga ulama atawa kan muhibban atawa kan hadi nakaw makakausin tuyad to paon ng ginhawa waram mo malasa bayng lasaw na mga sila nangangadji nanununtut ilmu bayng lasaw na mga sila ulama akar na in tao di na mawaya may ng alim di na mawaya atin niya mahinang mangadji di na mawaya mangdurungog-dungog sin ilmu sin Allah bukon da malasa ha mga sila nangangadji gaman marugal ha mga nangangadji marugal ang mga ulama imbihat tulong sinambok sahabat sin Nabi fatuhlak mabinsana na siya mura-murahan kita niyo katantan nyo kan sin Allah hadi na kita nyo may nang alim mahinang kita nyo rin ha mga hambok malasa ha mga sila ulama ha mga sila nangangadji mag-support kita nyo kanila supportan na to sila tabangon na to yung mga nangangadji ha mga kamadrasahan ha mga sila kaiwan na miskin among mga sila mawaya mga di tabangon na to sila hakar na hadi na kita nyo mga kakaus mga di sa obsing kalaas na to kabisin na to pag-usaha tabangon na to yung mga sila nangangadji yung mga sila ulama akar na long sin Imam Shafi'i rahimahullah man la yuhibbul ilma fala khaira fi long sin Imam Shafi'i rahimahullah in tao di na malasaha ilmu di na malasaha mga sila nangangadji nagdara sin ilmu sin Allah fala khaira fi way ruun karayawan sin tawihat turay nga sawab yan hadlaw kiyamat in mga bihad tumano siya majul jana na sila nga adlaw kiyama nas'alallah as-salamata wal afiyah وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yung isa. Di mo pwede nagbang. Ang cellphone mo. Alhamdulillah, tapos di voice ko take amin.
2, a student from Medina, Manawara. So, alhamdulillah, our program will continue every day. Every Salat al-Maghrib. Alhamdulillah, inshallah tomorrow